Yes, reka mfata umwanya mbashimira cyane mwe mwakoze subscribe ku Makuru TV ndetse namwe mukomeje kugenda muri ibiganiro byacu tubagezaho umunsi ku wundi. Uyu ni wa mwanya tubageza amakuru hirya no hino agiye atandukanye, ariko wowe ugiye kumva inkuru utameze neza ndagira ngo mbwire ngo ihangane, Imana yaza gufasha umere neza, ndetse nawe umeze neza ajya bukagushima Imana kuko niyo iba yagutije ubu buzima. M23 na leta ya RDC bigiye gutera indi ntambwe ibiganisha ku masezerano y'amahoro. Minisiteri y'Ububanyi n'Amahanga ya Katari yatangaje ko ihuriro M23 na Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo bigiye gushyiraho andi mahame abiganisha ku masezerano azasinywa mu byiciro bitatu. Biteganyijwe ko aya mahame azashyirwaho umukono mu cyumweru gitaha nyuma y'ibiganiro bimaze hafi ukwezi bihuriza intumwa z'impande zombi i Doha muri Katari. Guverinoma ya Katari iherutse gushyikiriza M23 na leta ya RDC umushinga mushya w'amasezerano y'amahoro, ariko hari ingingo impande zombi zitarumvikanaho, zirimo ko iri huriro rikomeza kugenzura ibice ririmo mu ntara ya Kivu y'Amajyaruguru na Kivu y'Amajyepfo. M23 yagaragaje ko izaguma muri ibi bice kandi ko izashobora kurindira umutekano kurusha uko leta yabikora. Leta yo yatsimbaraye ku busugire bw'igihugu, isobanura ko ariyo yonyine amategeko yemerera kubigenzura. Nubwo tariki ya 14 Ukwakira M23 na leta ya RDC byagiranye amasezerano yo gushyiraho urwego ruhuriweho ruzajya rugenzura iyubahirizwa ry'agahenge, impande zombi ziracyashinjanya ubushotoranyi. M23 yamenyesheje umuryango mpuzamahanga ko ingabo za RDC ziri kugaba ibitero by'indege z'intambara, drone n'imbunda nini mu bice igenzura. Nazo zisobanura ko ku rugamba atari muri kiliziya, aho umukristu asabwa gutega umusaya w'ibumoso mu gihe akubiswe urushyi ku ruhande rw'iburyo. Impande zombi zemeranyije kurekura imfungwa, ziteguza komite mpuzamahanga y'umuryango Croix Rouge ko izasifasha kumenya aho iziherereye no mu kuzihererekanya, ariko kugeza ubu hari izo irengero ryazo zitaramenyekana. Iri huriro ryibutsa umuhuza ko ryemeye kurekura abasirikare ba leta ya RDC barenga 1300 babaga mu bice rigenzura, ariko yo itararekura n'imwe mu mfungwa 700 yifuza ko zirekurwa, zirimo abanyamuryango baryo. Leta ya Katari yari yarateganyije ko amasezerano y'amahoro ya RDC na M23 azasinywa mu ntangiriro za Kanama 2025, ariko ntibyashobotse. Amatangazo atangwa n'impande zombi agaragaza ko hakiri imbogamizi nyinshi zo gukemura ibi bibazo. Ngira ngo rero murabyumva ko n'ubundi hakiri imbogamizi, ariko mu by'ukuri Katari nk'umuhuza umaze igihe ahuza izi mpande zombi, haracyari icyizere yuko izi mpande zombi M23 ndetse na RDC bizumvikana kugira ngo amahoro agaruke muri kiriya gihugu cya Kongo. Njyewe mwumva yari Mpano y'Imana.